أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته neniraaɓe tedduɓe e bandiraɓe haray komi andintinta ɗo ko hunde wondude e nafoore ko honɗum woni ɗum ko hunde wawayde reenude goɗɗo danda mo ayna mo kadi no woodi woɓɓe boyi hino ton si tawi ɓe hottini e suudu ɓe hirsa e piiji ɓe hirsa dammi gerto e piiji boyi fi hottugol ngol defa ñi'e nodda yimɓe qur'ana jange no woodi ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki simplement hara na ko compliqué ko wawata jangude siɗa hottude nokku keso ma sa tippiki e leydi hara ko goo hiɗa yahude ɗo ma sa yehi e saare hara hiɗa huli seeɗa ko wiyete to jinna e ñanne e bomɓe ma ɗum ɗa huli wata goɗɗum heɓe ma wata heɓu ɓiɓɓe ma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no yetima ko jangata ɗum ala hay e hunde ko wawata e nafugol sina nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yetiki en fi muɗum o li hande kadi ya waɗu shirku waɗa piiji ko tawata Allah yiɗa yarlaki ko du'a daɓɓo pet nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki o ko ya jango oɗo sa jangi oɗo wawite yonude kala boneji ko woni on nokku ɗon hay hunde wawama hewde sina ko iwri ka Allah subhanahu wa ta'ala du'a daɓɓo ko mboni on a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa laabi tati siɗa nadde e suudu hara ko goo hiɗa yawde ɗon jango du'a ɗo sa tippiki e leydi hara c'est la première fois hiɗa yawde ndi leydi ɗo jango du'a ɗo sa yehi e hoɗo hara ko goo hiɗa natude ɗon jango o du'a ɗo kala nokku keso mo yahoɗa e muɗum ado teppere ma nen tippude ka leydi ma no tippirɗa janga o du'a ɗo oɗo beso naki e sottanede beso naki e hirsugol nayi beso naki e hirsugol dammi beso naki e hirsugol gerto beso naki e hirsugol liƴƴi fi honno ko nelaɗo yetima ko ɗum ɗo dambanema ndaari noon contenu du'a ko du'a o wi kon a'udhu mi molori bi kalimati llahi konguɗi Allah ɗin ɗi fop majje attammati timmuri ɗin fop konguɗi Allah ɗin ɗi fop majje timmuri ɗin fop majje min sharri immorde e bone ma khalaqa dendangal ko tagi kon hay hunde aytitare nder ton Allah mi torikema dandan sabu konguɗi ma ɗin timmuri ɗin fop immorde e bone kala kun taguɗa ko ɗum manki hande kadi ñanne natori ton jinna natori ton bomɓe natori ton ndure natori ton bolle natori ton jahi natori ton kala ko wiyete bone hun ko wawata wadde goɗɗo natori ko non ma min sharri ma khalaqa o duwaɗo o timma hay bindol gotol janga oɗo si wona e nokkure nden hande kadi ko Allah renayma ayna ma dandama hande kadi sabu a waɗi ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi'uma ya waɗu kon ɗiɗa ɓum ɗum kadi ko hikki ɗon kadi est ce que no sa waɗi ɗum ɗo goɗɗum hewtima a innay ko ɓayi honno a famari la Allah no woma jarribade janga o duwaɗo ha gasa goɗɗum waɗama kadi si waɗima ɗum ɗon haray ko sabu fukkanede bakkatu ko dargol imanu ma on ko honto hattata kadi Allah no jarribo bani adama kulli insanin yubtala bi qadri imani neɗɗo fo neɗɗo no jarribe yeru embere imanu makko so jarribama noon ko yo muñño kono ko duwaɗo hanɗa jangude toro Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko gadiya ko ɗiɗa ɓum ɗum kadi no woodi ayeji ɗiɗi pet ɗe juuta kadi ɗe tawata ɓe hunjinino e nden ilaw fewno wonɗen paykoy tawata ɗen duwajo ɗon nela sallam maki wosa jangi ɗen ayeje ɗon ɗiɗi a walike wo kafatahu ɗen ɗo wona e sabu ko yonuma immorde kala boneji ko arata e nder jemma on kon ayeji ɗiɗi lannitode suratul baqara amana arrasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ساجانجي دي آية جدو دي أواليك دي دو واوا يودا سابقو ينما إمور كلا بونيجي جنجما no wodi nokkeli o ka fillayeji go kaɓe inni wosa jangi o ayata komi jangi ɗo joni lannitode amana rasul on ɗo baraji ma hino fota wa nafuɗo feccere jamma subhanallah kon watte mburi ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum ɗo goɗɗo hani hiwitorde ko ɗum ɗo goɗɗo hani danditorde
jogiiɗo ɗum ɗo wula bone ñanne e jinna musidɓe julɓe tedduɓe hunde ɓe wawanama hay hunde wawama hewde musidɗo julɗo tedduɗo sina ko yuri ka Allah subhanahu wa ta'ala lan yusibana illa ma qad kataba Allahu lana hay hunde wawa en hewde sina konko Allah windanno en si aduna Allah o fop adiɓe e sakkitiɓe moɓodiri fi waɗugol makko boni Allah hoddira ko boni gon hewtete ɓe fo ɓe ronkay si aduna Allah on fop moɓodiri adiɓe e sakkitiɗe fi yoɓe okkore moƴƴere ko gotum kon Allah windananoma wallahi ɓe fop maɓɓe ɓe ronkay ɗum ɗo wiyete tawhid bani adama e gomɗin piiji ɗiɗi mayde mane nde wawama wopude arsike ma o wawama wopude goɗɗo wawata mayde hara arsike hum makko ko fotta gabbo zarra ina lutti aduna foppo a hendoto inchallahu si tawi on tigi o maya yo Allah yanño arsikeji men ɗin haray ko ɗi duwaji ɗo jogete ɗiɗo fop noon hiɗen andi aya ɓurɗo mawde e ayaje ɗen fop e nder alquran ayaje ɓuri guluje jeego plus de 6632 no goɓeni 636 verset ko woni ga nder qur'an aya ɓurɗo mawden ko ayatal kursi aman allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Bani adama o jangari o aya ɗo ayatal kursi o waali sheytaneru ma jinnaru ɓadimo ha weeta kono so tawi bani adama o ari anda hay ko honɗum jangata si waalo kon ɗum hatta o heɓa cauchemar kon ɗum hatta o hoyɗa ko hulɓini kon ɗum wawata ronka callugite ronkata mo nangude no woodi duwaji ɓuri duwaji sappo nogay ɗi goɗɗo jangata si waalo kono anga jangata hay e gotum no heɓirɗa yiɓɓe wo ko noon kadi ayɓe ɓen ɗuuɗiri ko ɗum wonti hani hiwitorde toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah renumo ayna mo danda mo torki Allah yo Allah renan ayna lan danda lan danda kala julɗo torki Allah kala jogiiɗo ande sohla yo Allah on ittanmo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kala feƴƴinoɗo nde yewtere kay goɗɗo wawi naftorde yo Allah windamo baraji wonnamo joddi aljanna musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles.